Mthwakazi kaNdaba siyalamukela kuMathuleni Broadcasting Corporation igama lami uThulani kaNkala. Sithanda ukulethulela uhlelo obelusenziwa namhlanje eSouth Africa umgubho wenkosi uMzilikazi. Umcimbi obumkhulu kakhulu lapho inkosi uBulelani Galobhengula Khumalo obethula khona inkulumo njalo egqugquzela isizwe samahlabezulu ukuthi asibambane njalo siphakame. NjengeMathuleni Broadcasting Corporation nathi ngokufanayo siyagqugquzela umphakathi wakithi wonke ukuthi uzibandakanye kulezi inhlelo ezinhle kangaka. Siyazi ukuthi mhla ka-25 September this very same month e-United Kingdom bazobe behlangene futhi bethe gwaqa ngawo ke lo umgubho wenkosi uMzilikazi kaMashobane. Siyathemba ukuthi abantu bazophelela ngobuningi babo baze nje bancebeleke bejabule bekwazi ukuthi besikhumbuze ukuthi bangobani, bazalwa ngobani, bafunani, bayaphi. Siyabonga ke mahlabezulu nantu uhlelo. Impoko ingubeka kade yafunwa ngeBethwakazi oweminyaka leminyaka besentangana babengazi ukuthi intathu izalwa ngokufakwenye sina sizele sebezidelile bathiwa ngumntambikazi Elusile kanti abazi basazwa weluswa intsholo etha ngokuvela intathakusa yembula amadoda izinene alahlekelwa ngamakleza akade bawakleza iminyakanyaka dlondloma kichwele kaMzilikazi wena owelushangano wanyamalala wavunduka kwesikasigcawu kwelasekoloni izulu elidume zansi baba nomkhethekhete abesizwe bathintshana izambuzi ukhosi kaMzilikazi washabalala ngonyakana wamagwegwe esizweni inkosi Nyamalele abangazi ukuthi ukhosi kaMandebele kungumafabengedabane wona warukuza lapho endlini sokufanele bavikele uthole ivikele eMzantsi Afrika ithonga ukubona umlilo uhangula isizwe sabeThwakazi wafulathela ilizwe lenkuliso wabhekisa amabombo kwelikaMzilikazi kozamazama ingcwele baqhaqhazela abamusi bezwe banikela ingonyama ngemgaqomazi ngaphulikazi abesizwe befuna ukuba igazi lesilo uyindaba enkulu ekuphatheni inkathako naMandebele wena wafunduke beliwe
imali iphakamisele phezulu awunjalo sosala phansi